matsogo a ke le utlwe baratuwa a ke re shapele morena Jesu matsogo a lona a shota ke re shapele morena Jesu matsogo magolo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ke rata ho mema hohle mo utlwa lentswe lena o le teng. Ke rata wa tumele tulong ena modimo o utlwile, modimo bone, modimo theohile. Baratuwa ke letsatsi le entsweng ke modimo hore re tlo thaba re nyakalle ho lona. E re Bibele sefate le ha se ka rengwa empa tshepo e sa le teng. Molaetsa re utlwisitseng ka ra motsola wa Moitrai hore tshepo sefapanong e sa le teng. Lebitso la ka ke moruti Morateisi Keteng. Ke hona mona Zamdela Sasolburg. Ke rata hore wa tumele hohle mo le teng. Modimo o utlwile sello sa hao. Modimo o tseba dintwa tseo di lwanang tseo sa qoqeng ka tsona. Ho na le mengwapo eo batho ba sa itsebeng ka wena empa modimo re letsatsi la hao la pholo le fihlile. Hallelujah. Your day of healing has arrived. Letsatsi la kajeno modimo re pale ya hao ya fetoha. Pale ya lelapa la hao ya fetoha. Mina thoko ore o di benjwa mahlomola mo ke neng ke tibile ore ha ke se ke ya timela Jesu a nkgopola. Ne ke batla o phamise letsoho re hopotswe kajeno. A go phamise letsoho ha o dumela ore Moitrai re hopotswe kajeno. Modimo o hopotse lelapa la hao. Modimo o hopotse bana ba hao. Modimo o hopotse lenyalo la hao. Letsatsi la kajeno pale ya bophelo ba hao ya fetoha. Hallelujah. A go bua ka sekgowa re Lord change my story. Ya gore Lord change my story. After today, my life will never be the same again. Bukenya Mareka, chapter number 5. In Bibili, Jesu, Hate Wasikepe. Iringa ofela. Ageleringa medica ofela batuma Moitrai. In Bibili, Jesu, Hate Wasikepe. Yama ukena kahara mabika. Iri Bibili huno hunale muna. Yanse kai khoba kamajwe. Kahara mabika. Ringa menika ofela. Irata mulaitza wana korera kiri. When grace entered the graveyard. Muna yenwa uile mabikeng anze apila. Muna yenwa hashwa. Uisitso mabikeng kubani bupilo. Uenza uya khalelifu. Bupilo bumu pushe ditema fu. Anze apila. Unalini nto. Zeka ushapa unzopila. Ukhale mafu unzopila. Impakile wa modimo resikepe sa Jesu. Sifikhile uemomba hao. Shapela morena Jesu maso. Shapela morena Jesu maso hao dumela ore. Mohau fikhile. Mina toko ore. Oh, mohau wa modimo kikwetsa yekakana. Salu pikhela. Kimwajese fela. Baratu wa hote molinde. Praise has entered the grave. Mohau wa modimo kikwetsa. Ere Bibili muna yenwa. Habo na Jesu. Alehule. Abu Amansia na Jesu murata fita taba yakaliwe na kifi impa murutima ya unalente mushukwe buwengi muna heno uri murena Jesu kikupa hore uske wankukisa mushuku eringa menega ufe watima moto yasa ukisije watu mushuku ya mudimo wa mukiseta muhau unzanana mudimo kometa twenzo ikibatu ikari Jesu naruhuyena hakiswanile mako aulashile hakiswanile mako aurobile pelo nakitau ya meluko la juda kile shumela la tafita eringa menega ufe. Hallelujah, hallelujah. Jesus is the safe space to run to. Arikia kuba, uske wangu kusabushku. Unale mutemo umameti linsula na murutiskiti. Au murutu apilo rukukarera. Kile kaya ya babangu kisabushku. Empakero huwa nakashenu. Sepoite. Mudimu kile kala Moitrai. Ene kitreta patala zora house of praise.
praise is rising in Moi Dry. Akiakamona fella utopapala. Ikopamisa alidare. Or the house of praise, Moi Dry is rising tonight. House of praise is in Moi Dry. We are taking this city for the glory of God. Suna ufishile Kibo baba dumelamo rosinga ile mara ufishile Ako pamisele soro ufishile Ni uwakile ni tomara ufishile Maratua hafisha waukwa Hallelujah Kibo baba watamele hosha molitenge seketwesa tabelo Unayela Jesu mutakutori Libakai Arrebangata Yaba Jesu rimatimona Swahamutumo Kikolaila impote keninga hao Geretsuhan kungeu Kikolaila impote jambana mahao Geretsuhani la pedleu Kalebiso la Jesu I command every devil Come out Hallelujah Bademba tumadumela murha Jesu akena unalimpetswa Batuma Moi Dry tumela murha Jesu akena unalimpetswa Jesu hasheri station is satani Jesu akena matimona atswa batu Jesu akena uloiva atswa batu Jesu akena matata atswa batu Mina tokori Sideng sidiba Samadi Iringamene kaufela Sideng sidiba samadi Alitarinya tifelo Uridiba seu Kisishari Makasona Kimopila Minatoka woman Somamori Isaliki Katswati Agora motopela hari yeroi Katswati Agoshebema kelo anole zama ole Katswati Ukeke wakena ulijwalo waso ulijwalo Haukena ulimezi uzo ufodini Irigo profiti haukuwa mona Ukokuwa ubina sifila seri Omo hawa mutimo Kikwetsa yekaka Na haisalu mpishela Kimakesi fela Ukamina sifila seri Kajano Kimako Nechima Yurabe I'm transferring Diana Rujimaya Irebatu Bamutsi Habahuka with that in for the Taro David they found him seated they found him clothed they found him in his senses Bamotola adults Motwana Sadudise Bamotola adults Iringamelika Ofela Batu abasaba because abatime matla fetu timbaratua undimuko yetsa udule hanisho obona kala se fifo so akautola uduti aba ubutsa wetsa lamore kiduti katabo uyabatwala bakhe uyabahola endleleni intotse talo bamototsi aduti bamototsi abe Kompromise zelzorin kapese kama. Ebaratu ona le batu baba ngabaka kopana le bana 5 minutes ba usia ushubu. Ona le batu baba ngokake na silikane le bona ba ushubu ni sasiriti, ba ushubu ni salehato, ba ushubu ni sahoso. Empa bebi le remona yelo. Hakata kopana le Jesu ba mothola pe. Iko bala le ameni go fe. Aquele go fe la ki tusi tu ki Jesu. Agora promise les ores que tu sites aqui já. Ale bwana aquele já que acabou. Aketse be batho ba wentse. Aketse bo hlubu sitwe ke bona. Batho ba batho ho hlubu la bantsha di phone. Ai, banga mo fela ba ha ba go be a public. Empa bibele re ha Adam le Eva.
ba qeta o ja sefate e re modimo a bolaya phoofolo a nka lekoko la yona a re le sitilwe mara nkeke ka le tlohella le hlobotse ya ba modimo ha ba apesa ke rongwa ke modimo ka hara mo dry o ra ke na taba o etsahetseng 5 years ago mo ha o tlo o apesa ha ke na taba o di family di jeng ka wena mo ha o tlo o apesa o tlo bina se fela seri ke ka o tlo e khatledi e re jaso o shwes Otseba hantle molaetsa o no re mabitla anana go mothola bosigo la tela mo tsa go bala mo ka tshitse last night ke bo mabara ha ke roba le hape mo ha ke roba le ka di khapa re ga America o fela ba rati mo di mo la o roba la mane mo roba se tie pa ya o ya setu wale ho ya setu yo mama tanto nyengwe le ngono shala mahanda babasa yo mama ka mo di mutlo nyengwe le basa ka mona yo mama lo wa mo yo halalela I'm the servant of God ke tsamaka collection ya Ezekiel eri ha kana kala masapo o melletsinga udima motsa motsware mo ramoto ana masapo ana akapila ya ba mo Ezekiel usupa udimo ya baratu ale na kongo banka ya hana sipachi si hana e kamela risupe udimo lele utsima we hallelujah ale supe udimo utsima we utsima wena umelikalo wakali gofella kai utsima wena ulikikotewa nani utsima wena utsima wena hallelujah hallelujah katatile mola kera mutsi wa mo Jericho erimeni hasaro atso kantuna le monna ya mo wasifofu ya bichomba timia libizola Jesu halebokwe libizola Jesu halebokwe erimeni hau ufofu wile bo mkwetsi mahlo magabosa mokola ditse aholetsa ke bo mamare wa holetswa ha feta a ke re go fela Jesu or have mercy. Azaba crazy ke. Crazy ka modimo o fa ntwe right. O sa deserve. Ke crazy. Ke mohao. Magale ko mama. Ke ha modimo o fa ntho. A hana o fa ntwe go ye o deserve. Ko re ha ba re mona ona o deserve ho shwa. Mercy said no. Kika hona le pineri mercy rewrote my life. Musa. Hallelujah. Hallelujah. Ongibona ngiphilanje. Imaka dimelale normala. Uyakaba thuka bekele khale ifeli. Uhanne mudimo. Akophabisele zolo uhanne mudimo. Baba lisile kari ICU ni doctor litsi kari kho. Mohawa hanaka we. Wareli ngithuba. Wona bakasika COVID. Aya udimo le klase maka wena ba hawa ya fi wena o tshwana le enle o khono ba tseba enle ke diperekiste mkhona di ebola ba di kenya ka kemfuto o tseba o di bea o di ma home divider o na le rena le home divider be di perekisi o le ha di fate di omelletse haye motsola le diperekisi o ba le tsena de we preserve modimo la o kwata batho ba mo hula le bona ha ba saleo wena o ntso phela batho ba bang ba utlwa morutisi ke radio wena mo shebile ka mahlo ka jeno ke mo ha o modimo o yetse di appointment o le ka jeno taba ya gago e fihlile le godimo e khapa tsa gago e fihlile le godimo se lo sa gago se fihlile Amothola dutse amothola pere amothola a le dikelello ba se ba sa bana le go sokola gona o etsa o ska tlhola lona hantle
batho ba na no careless kanti you are in pain o hlokwa bo tabotse hantle le o nahana o sa khona lo nahana empa modimo re go bolelle ka sheno address ya hao ya fetoha sefatshe la semong e ke koparetse tjela kaofela the funeral has been cancelled aretse tjela kaofela re morero wa satana o cancelled tu ntho satana la ilebeletse ka wena I cancel ke tlile ka lebitso la morena Jesu ke na o ye mabitle sapo o salite ya hona le mothapo wa mona re modimo hana ka rona a gore morena hana ka ya go phamisa le tsore modimo hana ka bana baka hana ka le lapa laka hana ka le nalo laka Watseba Jesu ha tla mo godimo ya o kopane le sefefo sena se ne se tsoa tla ha tla tsoa kgalemele le watla kanti sefefo se o nesnana ke moleko kanti e fast track hona le difefo tse ding ha di tlise mathata di potlakisa skepe because ho normally emergency on the other side Jesu ha ka mo wa pushwa ke engine o tlile mo pushwa ke storm na go mo tlamele ke lebo sefefo ho ba ke sona se re tlisetsa modimo hona le difefo tse ding a se tsa satane di transporta mo hao wa hao na go mo ntho ya ho haitla e tla jolo ka moleko na go mo ntho ya ho haitla e tla jolo ka ke bate kanti ke mo holo wa hao ha batho ba bona khodiata ba bona moleko ka fita bona monyeka hallelujah shabana ke ba mo rasi moleko ntena ke monyeka batho ba ba la hasi moleko ke monyeka Hallelujah. You want somebody to know the hour of the you want somebody to know the Casanisha de la Palaga. The hour of the super. Casanisha de la Palaga. The hour of the super. Ay, Jojo, man. Ali said he's some of one on to the moon. But one of the Kamatin who's so with me. Daffulens and who. You know what you may be here, but your name is ahead. Hallelujah! 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 That is the moment we worship. Yes, sir. We worship God not for the Manze mamugaya bangehe wena skepsen. Kakia batsi mudiaje ndafule. Yakasi. Rongo ke modimo ro skan shaba wanya. Ai mai. Hey. Sumbono ya kwake. Ai. Sonlobiba. Ai. Hey!
Aye. Ke bo mama re ke itlhatswa bosigo. Wa tseba pina se selo e se tlhole se twe. Hey. Ezimsi. Kodwa njalo. Bombe ona le ntho tse di modimo go fite go tsona o ska feta le tsona. No. Aye. Bishop. Aye. Aye. Aye, o ska ska feta le le khoyo fita lo. We are not going to. We are going through. Aye. O nna ha ke re ya hana yena o re tjhe. Hanna ke tla sholla bofutsane mo re tjhe. Hanna ke re bana ba ka ba no ba litho o re tjhe. Ke bo mama re ha modimo re tjhe. E tla be ela jwa. Ke bo mama re mo rena ha o rialo. Hallelujah, batho ba Israel. Ke tla be ela le kusane. There is power here. Yeah. I'm here as a servant of God. I'm releasing the power. Morena, I get it off for la Morena. What's that just sorry? And you come. I don't know the man can come. Shalom Tabila come. What's about come we are betting? Come we see. Le O, le M, le E. What's about see everything? Come.
children. Hey. What's my old meeting? Hey. Come, Hey. old people. Ah. What's my meeting? Hey. Come, middle-aged people. What's my meeting? Hey. Come, Hey. everybody. As you come, Hey. you overcome. We are told. Don't try to overcome. Come. No more do you high motive with about. Yo. And I give on about say, I'm Sunday, but I want to Sukula. Yo. That's how many mark out told out with told. Ay, man. Ay. 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 Bishop. Ay. Hey, baby. How about about to this? Ay. I will let out faith. Ay. I want to talk about like Holo too. Ay, ako nito. I'm going to see it. Ay. Ay. Okay. Yo. Abafika sebekenze ni motivational speaker. Sebakgothala. Wa ubitsa. Jole kana go ya ya khale ha o no le sefofu no fuwa kubo. E o identifier. Go wena o sefofu. Ha o twa go Jesu wa mobitsa pele a bule amahlo. Ai ga hlola ko. Ay. Skaemela bana le tšhelete la sa kubo ya o soko. Ai ma shaba ma so ga isi. Ay, man. Ay. Our father had to watch each other. Ay. I guess I saw the Paul. Ay. I can always change my name Ay. before my neighbors. It's all up there. Come on, want to make a host of Molente. Just so solitaire. Et le bébé, Tavik, habitro se le Jesu va chuter la sikepe. Il a le Jesu à terre. Ya ba mo ya wato. Ke mali mela o musimbo na meya ya to. Abore mo na tulisa meya ka la lelapa. Tulisa meya ka la bophelo ba gago.
Jesu akena moya wakhula kola masa asemba re mo rutiskete o tlile o rona bsumo batho ba re sile re ikotla ka majo batho ba re ikotla ka majo go blame le dintho tse di entseng dikato tse di entseng kato tse di entseng mara ka shelo ko ba re tswale maga ai bo batla ke rapele le wena gore Jesu ke tla ho wena phamisa letsoho la hao le letona o ska sheba le motho jamena e batla wena phamisa letsoho la hao la right ai bo phamisa letsoho ke batla o ke o tlepela ka motho ya maleng na mo tlonga o fela ba shapele maso modimo bona dipelo nna ke bona maso wa ka bona o tswa bese tse pedi di ya kereke di tswa moidra ke tlo e sebetsa o fitlhela modimo a etsang tonjo tse ba ka bona ke romela ke se mona setse ke ntsha dikhumbi tse 2 every Sunday ke batla o tlisa bese we are moving from 44 to 72 from 72 to double phamisa matso re morena Jesu kutlule lenswe pelo yaka ya dumela molomo waka wa bolela Jesu ke morena tshwarele dibe hlatswe magopo mole le bitso laka ka jeno ho kenya hao la bophelo ke dumela ka pelo ke bolela ka molomo gore Jesu Kriste ke morena a Kriste morena wala mahlo ke le hlolo fatshe tate modimo ke sena setšhaba seo se rekileng ka madi a konyana ba hlona lo fatshe ba lwanele ba hlolela re kgaola diketane re kgaola mahlahlela o besaleme o re le raba le gauile be re phunyohile jwalo ka nonyana matsohong a batshwasi ba yona ba hloka mesebetsi ba lokollele yona ba emetse dibasari ba lokollele tsona ba emetse matlo ba lokollele ona ke eme mona jwalo ka moprofeta wa hao ke re morena lesedi ha le beteng mo bona le fifi lesedi ha le beteng mo no sna bophelo ha bo beteng ka lebitso la Jesu le ntse le eme jwalo a ebe wa kula mmele wa hao ke go ba phamisa letsoho la right la ebe o na le motho a kulang hae kapa o sepetlele phamisa letsoho ke tlo lokolla phodiso ya morena Jesu shalama handa la baba basa Badumela dumela hore Jesu wa fodisa. Badumela dumela hore Jesu wa fodisa. Ke molebedi wa Israele ha robale. Date ka lebitso la Jesu. Kgalemela malwetsi bibele re malwetsi ya fuwe mabitso mara re fuwe lebitso. Le ka odi mabitso. Le bibele re ha lebitso le bitso le na mangwele ohle. A khomama. Maleme ohle a bolela. Hore Jesu ke morena. We command Mudimoaka meningitis, we command sugar diabetes, we command cancer, we command HIV, we command Mudimoaka headache, high blood pressure,
re khotlisetsa masapo tulong tsa rona ba lahletswe modimo wa ka ke di-body parts re bua restoration ba matshwafo a felang re bua restoration ba di-kidney tse failang re bua restoration in the name of Jesus. We create miracles in this place. Ka lebitso la Morena Jesu wa Nazareth. Ha le dumela shapela Morena Jesu maswa. All right, go pass ke la tlohona jwale. The next step is to bazalwane. Ba utlwa ke le bitsa bazalwane. Bana ke na ho emela Morena Jesu a se taba o kena kereke ka go phulusitswe. Motho a phulusitswe ke motho a nang le mophulusi. Na o linkile qeto ya ho phuluswa ona go. Re na le transport e tloa mo Moitra every Sunday. E tloela crash ke. La tseba crash ya Salima. Every day there is a Sunday there is a Kumbitse 2 8:30. Dinga batho ha ke da go khotlisetsa hae ha. If you want to be there on Sunday, you go pass kata mamona o siye le bitso ka yo o sali na ka okay. She's here. But e batho ba ngola okay. You go pale shi kele fela ka morao le kopane le batho ba le ba bue le lona shi ka go fela le batho le a re ba shapele matso. Go pale shi ka fela le ta bathola ba teng ka morao wa ke. Go pass ka ya fansi o fitele batho ba ba bue le wena. Finish. Ante re shapele. Jesu ke mo. Guys.